Hello, somebody. Ngibingelele wonke umuntu ozokwazi ukubona le video ifinyelele kuye. Kuyisifiso sami ukuthi le video ingafinyelela kubantu abaningi ngenxa yokuthi into esiyixoxayo la ayidili nomuntu othile, ayimelene nomuntu othile, zisuke ziqondene nebandla likaNkulunkulu lonke. Kodwa-ke ngenxa yezizathu ezithile igcine ifinyelela kubantu abathile ngenxa ye-language, nangenxa yabalandeli, nangenxa yey'ndlela nje ey'hlukeneyo. Ngiyafisa kafushane, ngifuna nje sibheke namhlanje into elimaze ibandla likaNkulunkulu as a whole, inhlangano zabangcwele kanye nabazalwane nje abahlukeneyo, okulimaza imiphakathi, okulimaze nemindeni, okwalimaza nabantu ebebengabangani nabantu abazalanayo. Le nto ebizwa ngokuthi ukuhleba. Kaningi sitshela ukuthi iBhayibheli alikhulumi kakhulu ngendaba yokuhleba, kanti likhuluma kakhulu iBhayibheli nobungozi bakhona, nokuthi uNkulunkulu umelene kangakanani nale nto ebizwa ngokuthi ukuhleba. Uma sikhuluma ngendaba yokuhleba, sisuke sikhuluma ngokuthi umuntu akhulume ngomunye umuntu kwabanye abantu, noma akhulume ngomunye umuntu komunye umuntu. Alilahli igama lakhe, alenze libe igama lakhe, akhulume ngaye njengomuntu omubi, akhulume ngaye njengomuntu owenze kabi, akhulume ngaye njengomuntu ebe-wrong le nto ayenzile, but engekho lowo muntu engakwazi ukuyiphendulela, engakwazi ukuzimela, angakwazi ukuyifakazela. Noma mhlasimpe ukhulume ngomuntu ngendlela ukuthi wenze kabi, ngale nkathi uthi wenze kabi but yena engekho. Mhlasimpe uthi usho into kanje, lento ayishilo mhlasimpe akasekho yena, ngenkathi utshela labo bantu noma utshela lowo muntu ukuthi angakwazi ukuyisho ukuthi ubeqonda ukuthini. Manje ngendlela wena oyibeka ngayo kungenzeka uyibeke ugcine uyi-interpret-e ngenye indlela, noma abantu bayi-understand-e ngenye indlela bengayiqondanga. Kodwa wena ngoba ukhuluma ngaye akekho, akakwazi ukuthi akwazi ukuzimela, noma akwazi ukuyiphendulela, noma akwazi ukuthi ayidifendele kule nto esuke isiyenzeka. Manje igama lakhe ligcina lingcola, igama lakhe ligcina liba limbi, igama lakhe ligcina lingamukeleki, igama lakhe ligcina li-write-we off empilweni ngenxa yomuntu othile osuke ekhulume ngaye lowo munye kwabanye abantu, yabo. Ingakho-ke iBhayibheli likhuluma kakhulu ngaleyo nto leyo. Kukhulunywa ngokwehlulela umuntu, ukhulume ngaye kabi uze umlahle ngecala, engekho ukuthi angayimela, angekho ukuthi angayiphendulela, engekho ukuthi angakwazi ukuchaza yena ukuthi ubeqonda ukuthini ngale nto wena usuyazisa omunye umuntu nosuyazisa abanye abantu, bese uyihumusha ngenye indlela, noma abantu bayihumushe ngenye indlela, bese kubonakala ukuthi wonile, wenze kabi, alahlwe yicala ngenxa yokuthi ukhulume ngaye engekho. Ingakho uma ufunda incwadi kaMathewu chapter 7, uzothola ukuthi uJesu ukhuluma ngalapho uthi ningahluleli ukuba ninjani, ningahlulelwa. Abesethi ngalokho umuntu ahlulela ngakho abanye nawe uyakwahlulela. Ukwahlulelwa kusho ukukhuluma ngomuntu uzumlahle ngecala but yena engekho, noma uthathe umuntu ukuthi le nto ayenzile umrathe off, umjaje ngayo, umlahle ngayo, yabo. Uthi-ke ngalokho umuntu ahlulela ngakho abanye naye uyokwehlulelwa, yabo. Abesethi ungakwazi kanjani ukukhipha ucezwana esweni lomfowenu ekubeni ugongolo lukwelakho iso?
abesethi enakhipha ugongolo kwelakho iso, ikhona uzokukhonisisa ukukhipha ucezwana esweni likabani lomfowenu, yabo. La ngifuna-ke siyibheke-ke le ndaba yokuhleba ukuthi ilethe muphi umonakalo emhlabeni, yaletha muphi umonakalo emphakathini, yaletha muphi umonakalo emasontweni, yaletha muphi umonakalo ebandleni likaThixo, yaletha muphi umonakalo emndenini kubantu abaphilayo, yabo, kubantu abazalanayo emndenini. Kunabantu abangadlelani, kunabantu abangangenelani, hhayi ngoba umuntu akadlelani akangenelani nalowo ngoba wambona enze into embi, cha. Wezwa ngomunye ukuthi usibanibani uthe ngawe, usibanibani wenze lokhu maqondana nawe, kwase kuzothi lokho kwatshala igama elibi lalowo muntu. Lowo muntu wayesezondeka, wangabe esafuneka, wangabe wayeselahlwa ngenxa yomuntu othile owakhuluma ngale nto. Ingakho le nto ibaluleke kakhulu ngoba mningi umonakalo vele osuwenzekile nowenzakala wenziwa yilaba bantu okuthiwa bayahleba, yabo. Ingakho iBhayibheli likhuluma kaningi empeleni ngalaba bantu okuthiwa bayahleba ngoba nomonakalo omningi abawenzayo ey'ndaweni ezahlukeneyo. Ngifuna-ke sibukeke la encwadini yamaHubo chapter 50, la kukhulunywa ngabantu abawu-2, and into ebuhlungu uzoyibona ukuthi laba abantu okukhulunywa ngabo abawu-2 kukhulunywa ngobani. Uma uzofunda lapha kusukela kuvesi 1 amaHubo chapter 50 kuya kuvesi 15, uzobona ukuthi kukhulunywa ngomuntu olikholwa, noma kukhulunywa ngomuntu owumzalwane, noma kukhulunywa ngomuntu kaNkulunkulu. Ubizwa ngokuthi umuntu onjani? Olungileyo. Ubizwa ngomlandeli kaNkulunkulu, umuntu okhonza uNkulunkulu, umuntu olungile, umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu osaba uNkulunkulu. Kushiwo zonke izinto ezinhle ayizo nemiphumela yakhona ney'busiso ezimlandelayo ngenxa yobuhle lobo. Kodwa ngifuna-ke thina siqaleke la uvesi 16, kusakhulunywa futhi ngomuntu olikholwa, ngomuntu omzalwane, ngomuntu okhonza uNkulunkulu, ngomuntu omaziyo uNkulunkulu, ngomuntu ozibiza ngomzalwane, oyibiza ngokholwa, but uzoza ukuthi kuthiwani ngaye lo muntu. Uvesi 15 uthi, kepha komubi uNkulunkulu uthi. Ngifuna umlaleleke lo muntu omubi okukhulunywa ngaye la ukuthi ukhulunywa ngomuntu omubi kodwa olikholwa, ngomuntu omubi kodwa umzalwane, ngomuntu omubi kodwa onjani. Uthi, kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayele izimiso zami? Uyabo ukuthi lo muntu obizwa ngomubi la umuntu oshumayela iy'miso zikaNkulunkulu, but ubizwa ngomubi. Uzobona ukuthi why ebizwa ngomubi, yize eshumayela iy'miso zikaNkulunkulu. Okay. Number 1, ushumayela iy'miso zikaNkulunkulu. Number 2, uthi uphathe isivumelwane sami ngomlomo wakho. Lo muntu uphethe isivumelwane sikaNkulunkulu ngomlomo wakhe, kodwa ubizwa ngani? Ngomubi, yabo. Usethi-ke number 7 verse 17 uthi, ingani uyazonda ukuqondiswa, yabo. Lo muntu lona ushumayela imiso zikaNkulunkulu. Number 2, uphethe isivumelwano sikaNkulunkulu ngomlomo wakhe, kodwa lo muntu uyakuzonda ukuqondiswa, akafundiseki, akayaleki. Awukwazi ukuthi umqondise, awukwazi ukuthi umluleke, awukwazi ukuthi umtshele indlela yokuphila. Uyena ufuna ukutshela abantu, atshele abantu iy'miso zikaNkulunkulu, yena akatsheleki, yena akafundiseki, yena akalokho. Ingakho-ke iBhayibheli lithi lo muntu mubi yize eshumayela iy'miso zikaNkulunkulu, mubi yize ephethe isivumelwano sikaNkulunkulu emlonyeni wakhe. Into yokuqala emenza ukuthi abe mubi ukuthi lo muntu njani? Akaqondiseki. Bese lizothi amazwi ami uwalahla emva kwakho na? Lo muntu amazwi kaNkulunkulu wenze njani? Akawagcini, akawalaleli, akahambi njengezwi likaNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu uyakwazi ukuwashumayela, kodwa yena uwalahla emva kwakhe, yabo. Uvesi 18 uthi uma ubona isela uvumelana nalo. Akabizwa ngesela, kodwa uyavumelana nesela. Uma kuqhamuka umuntu oyisela uvumelana naye. Uma kuqhamuka isela elitshontshayo noma yena engekilisela, kodwa uyakwazi ukuhlangana nalo, athenge izinto ey'dayiswa yisela, athathe izinto ey'vela eseleni. Isela liyantshontsha lize kuye, lizofihla kuye izinto, isela lize kuye lizomdayisela. Lo muntu avumelane nani? Nesela, yabo. Bese lithi neziphingi uhlanganyela nazo, hlanganyela neziphingi.
yabo, kungenzeka ukuthi iphingi kamoya, kungenzeka ukuthi iphingi zenyama, but lo muntu lokhulunywa ngaye la ubizwa ngokuthi mubi. Kodwa unjani lo muntu okukhulunywa ngaye zonke wenza lezi zinto? Umuntu oshumayela imiso kaNkulunkulu, umuntu owenze njani, ophethe isivumelwano sikaNkulunkulu emlonyeni wakhe. But sibona nansi enye i-character yakhe, impilo yakhe, ingakho ebizwa nomubi. Yize lo muntu enjani, ekhuluma imiso kaNkulunkulu, ephethe isivumelwane sikaNkulunkulu emlonyeni wakhe. Uvesi 19 uthi umlomo wakho uyekele ebubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Yambona lo muntu ukuthi kukhulunywa ngecharacter yakhe, kukhulunywa ngempilo yakhe. Kuthiwa umevula umlomo ukhuluma ini, ulimi lwakho liyekele ebubini. Bese kuthiwa uma lo muntu lona ukhuluma inkohliso, umuntu othanda ukuqamba amanga, umuntu othandayo ukukhohlisa, umuntu othanda ukukhuluma izinto enjani ey'limazayo, izinto ezilihlazo, izinto ezimbi, yabo. Uma usufunda-ke la ngifuna sigxile khona-ke lo muntu, akusachazwa zonke izinto, but angifuni ukuthi singene kuzo zonke lezi zinto eziyimpilo noma eziyisimilo salo muntu okuthiwa unjani mubi, yize ephethe eshumayela imiso kaNkulunkulu noma ephethe isivumelwano sikaNkulunkulu emlonyeni wakhe, yabo. Kodwa ngifuna sigxile kukho kakhulu ilokhu uvesi 20 uthi uhlala uhleba umfowenu, yabo. Uhlala uhleba umfowenu. Muphi lo mfowenu? Bese kuthiwa unyevuza indodana kanyoko, yabo. Lo muntu lo akushiwo ukuthi uhleba abantu bangaphandle, akahleba abantu bezizwa, akahleba omakhelwane. Kuthiwa uhleba azahlebe ngisho ubani, ahlebe umfowabo, abese enze njani, anyimfuza indodana kanyoko. Umuntu ohlebayo mubi ngangokuthi ukwazi ukuhleba ngisho abantu bomndeni wakhe, ukwazi ukuhleba ngisho abantu abanjani azalwa nabo. Lo khulunywa ngabo la kuthiwa lo wayehleba umfowabo, yabo. Wayekwazi ukuhleba, ahlebe ngisho umuntu. Uma kuthiwa indodana kanyoko, kusho ukuthi bazala umama oyedwa laba bantu, kodwa lona ubekwazi ukuhleba umuntu abazalwa naye umama oyedwa, amhlebe kwabanye abantu or amhlebe komunye umuntu. Ube mubi ngaleyo ndlela lo muntu ukuthi ukwazi ukuhleba ngisho ilunga lomndeni wakhe, alihlebe kwabanye abantu, yabo. Baningi abantu njengamanje abangamukeleki emasontweni, abangamukeleki emphakathini, abangamukeleki emakhaya, abangamukeleki endaweni ezithile ezahlukeneyo, ngenxa yokuthi kunabantu ababa-write off, abakhulume kabi ngegama labo, abalahlile igama labo, babenza abantu abanjani, ababi. Labo bantu abamukelekile emphakathini, abamukelekile emasontweni, abamukelekile emakhaya, abamukeleke endaweni ephila kuzo. Nabakunomuntu owenza lo msebenzi wokuhleba, wokuhlulela abantu abalahle ngamacala. Enye into eyenza ukuthi abantu beyithande lento yokuhleba noma yokukhuluma ngamagama abantu noma yokukhuluma kabi ngabantu, ukuthi lento yokukhuluma kabi ngabantu kuyenzeka uma ukhuluma kabi kwabanye abantu, abantu bayamthanda lo muntu okhuluma kabi ngabanye, ebaxoxela indaba noma ukuthi usibani bani utheni ngawe, or usibani bani wenzeni against into zakho, yabo. Ugcina lo muntu lona enze njani, athandwe, yabo, ngenxa yokuthi uletha indaba, ngoba bonke abantu bayayithanda indaba. Most yabantu nje bayayithanda indaba. Uma kukhona umuntu okwazi ukubaxoxela indaba ey'njalo ngabo, ingakho ubona abantu bethanda ukuya ezangomeni, ukuya kubantu ababhulayo, kubantu abahlolayo, ngoba basuke bafuna ukwazi iy'ndaba zabo, yabo. Manje ngisho ungangaba-ke isangoma, ngisho ungangaba umprofethi, uma umuntu ohlebayo ukhuluma ngamagama abantu, uyathandeka. Ingakho-ke abantu ubathola abaningi behleba, ngoba bafuna ukuthandwa. Ngoba ingakho abantu bethanda izangoma, bethanda abaprofethi, ngoba bafuna ukuzwa iy'ndaba zabo. Manje uma kukhona umuntu ongekuye umprofethi, ongekuye isangoma, ongabhuli, ongakuyombula izinto ey'fihlakele, kodwa ehamba ehleba abantu izinto abangazazi ey'khulunywa emakhoneni ngabo, lowo muntu uyathandwa. Ingakho-ke kugcine kwanda abantu abahlebayo, ngoba abantu bayathanda ukuthandwa. Manje futhi abantu bayathanda ukuzwa iy'ndaba zabo. Manje uma kukhona umuntu ozobatshela iy'ndaba zabo, noma labo bantu ezobatshela ukuthi kukhulunyweni ngabo, labo bantu bazizwa be-safety ukuthi sesiyazazi izinto ey'xoxwe ngathi, bajabule, bemthande lowo muntu. Manje abantu babafuna ukuthandwa-ke bayakhuthala ukwenze njani, ukuhleba abanye abantu. Enye into futhi eyenza ukuthi abantu bathande ukuhleba,
ukuthi umuntu uma ehleba omunye umuntu ekhuluma kabi ngaye, kuba lula ukuthi abantu lo okukhulunywa kabi ngaye bamamukele yena. Manje abantu bafuna ukwamukeleka ngokuthi ba-criticize abanye abantu, benza abanye abantu igama labo libe libi, benza abanye abantu abahlukumezayo nababi. Manje ngenkathi abantu beyizwa le nto ukuthi usibanibani wenze kanjena, usibani ukhuluma kanjena, usibanibani uphila kanjena, abantu bagcine bemcasukele lo sibanibani lo okhulumayo, abese yamukeleka, ayadatshukelwa, ayahawukelwa. Yabo, ingakho-ke abantu uthola ukuthi bayathanda ukukhuluma ngamagama abantu kabi, begxeka abanye abantu, benza abanye abantu kabi, ngoba bayazi ukuthi uma senza kabi usibanibani abantu bazomlahla, bese kuba lula ukuthi benze njani, bangamukele mina. And le nto ingene ngisho nasemasontweni, uyofica abantu abagxeka onke amasonto, bawagxeke bawenze abe mabi, abese umuntu aveze lakhe isonto, ufuna ukuthi elakhe isonto limukeleke ngoba wenza onke amanye amasonto ansenjani abamabi. Ukuthola ngisho ey'ngcekweni kaNkulunkulu, uthola ukuthi kunengceko ebusisekile, kunengceko egifted, kunengceko uNkulunkulu ayisebenzisayo. Uyathola lo munye umuntu usekhuluma ngayo le nceko lena, ukuthi le nceko le yona ngiyayibona ukuthi gifted, yona ngiyayibona ukuthi iphiwe, kodwa mesethi kodwa useqala ukubeka izinto ezimbi ney'ngamaphutha neyizizici ey'ngenza igama layo le nceko ibe yinhle kulaba bantu abayihloniphayo nabayithandayo nabayilandelayo. Aligxeke igama layo ukuze laba bantu benze njani, balilahle igama lale nceko, bayilahle le nceko ukuze kube lula ukuthi abantu bamukele yena lowo muntu osuke enze njani, ehleba. Le nto ngiyibone ngisho nakuma-families, kubhidliza ama-family, uthola ukuthi abantu bazalwa ndawonye mhlampe bawu-10, bese kuzothi oyedwa la uzokhuluma ngomunye umfowabo noma udade wabo kwabanye abantu azalwa nabo, athi usibanibani akangifuni, usibanibani akangithandi, aze akhale ngisho ney'nyembezi. Bese beqala laba abanye abazalwa naye bamthande, bamhawukele, bamukele, bangabe besamfuna lona ngoba usebukeka njengomuntu omubi. Kulula ngisho nokuthi bakhala abanye, bekhalela ukwenza amagama abanye kabi, bekhalela ukukriticize nokuthi kube lula ukuthi abanye babakholwe, bese bona bayamukeleka, abanye balahleka. Abantu bayakujabulela ukuthi bamukeleke, noma engabe ey'nkonzweni, noma engabe emakhaya, noma engabe kephi, ngokukriticize amanye amagama abantu, noma amanye amasonto, noma ezinye iy'ngceko, noma abanye abafowabo, ukuze bona benze njani, ukuze bona bamukeleke. And indlela usathana imisile elula yokuthi abantu bamukeleke, bafuna ukumukeleka ngokuthi into abantu abayenza yayigugu, bona bekwazi ukuyiveza ukuthi imbi kangakanani, ukuthi inezici ey'ngakanani, ukuthi ibheda kangakanani, ukuze abantu noma bebeyithanda beyifuna bethi awuyazi besingazi ukuthi usibanibani kanti unje. Uma bethi besingazi, kusho ukuthi sebeqalile benze njani, bayamlahla, sebemukela ukuthi mubi, sebemukela ukuthi wrong. Kusukela lapho sebemlahla nakho konke okuhle ebebemthandela nebesizikala ngakho, ebeseqala-ke lona owenza igama lalona obelandelwa ukuthi libe libe ebantwini, abeseqala eyiveza yena ukuthi yena unjani, yena wenzani nani, abeseyamukelwe ebantwini ngenxa yokuthi ukriticize abanye abantu ukuze yena enze njani, amukeleke. Uhlebe ngabanye abantu ukuze yena athandwe, ukhulume kabi ngabanye abantu ukuze abanye abantu benze njani, bajabule ngaye. Ukhulume ngabanye abantu ukuze abantu bemshayele ihlombe. But baningi abantu abalahliwe, abarejectiwe, abangafunwa, abazondwayo, okonakala iy'nto zabo, baxoshwa ukuze yena amukeleke ngokuhleba ngabo, ukuze yena anjani, athandwe ngokuhleba ngabo. Baningi abantu abajabulelayo ukuthi namhlanje bona bamukeliwe, kodwa ukumukela kwabo kwakhona abantu owabakriticize, balahlwa, igama labo lalibi. Labo bantu akusalindeleke lutho oluhle kubo. Labo bantu labo babukeka njengabantu ababi, babukeka njengey'nyoka, babukeka imosi yabo. Abanye uthola ukuthi batholibekile, abanye bakhuluma izinto bengajonganga indlela wena wayi-interpretha ngayo, abanye bakhuluma izinto kanti uma usuxoxela abantu uzoyixoxa ngendlela abantu beyibuke ngendlela e-wrong, kanti yena wayengaqondanga leyo nto, kanti ngenkathi wena usuyixoxa lezo zinto engekho lokhuluma ngaye,
ngaye bazoyi-interpret-a wrong bese bembona njengomuntu onjani owonile. Axakeke umuntu ukuthi yini ngifike ebantwini, abantu njengamanje abasangihlekeli, abantu njengamanje abasangamukeli, abantu bebengabangani bami abaseki babangani bami, abantu bengihamba nabo abaseki babangani bami. Kanti kunomuntu olalele into ayikhuluma noma ayenza, wahambe wayotshela abantu abathile, leyo nto bayi-interpret-a wrong, wase igama lakhe lonakala. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma kangaka, neBhayibheli likhuluma kangaka ngabantu abahlebayo, ngoba liyawubona umonakalo owenzeka emhlabeni ngenxa abantu abahlebayo. Liyabona umonakalo owenzeka ebandleni kaNkulunkulu ngenxa abantu abanjani abahlebayo. Liyabona umonakalo, imindeni ebhidlikile, nemindeni ehlukene, nemindeni engakhulumisani, nemindeni abanye babulalene, abanye bathengelana abantu, abanye bahambelana abathakathi nenyanga belwa kanti ababonananga. Umubuzo ukuthi wambona nini usibanibani enza leyo nto, akafuna ukuphumela obaluthi angimbonanga, ngatshela usibanibani. Lo sibanibani mubi, uyena waqhatha lowo mphakathi, uyena waqhatha lelo sonto, uyena waqhatha lowo mndeni, uyena waqhatha labo bantu, uyena waqhatha labo bangani, uyena waqhatha lezo ihlobo noma laba abantu abazalanayo ngokuyiveza kwakhe emuhle, ngokuyiveza kwakhe ethandeka, ngokuyiveza kwakhe njengomuntu othembekile, ngokuhleba omunye umuntu igama lakhe libe libi bese kuvela ingxabano. Uthi kuNkulunkulu-ke uhlale uhleba umfowenu. Lento yokuhleba uyabona ukuthi kulo muntu lona obizwa ngokuthi ushumayela imiso kaNkulunkulu, lo muntu uphethe igama likaJehova emlonyeni wakhe, lo muntu lona ubizwa ngokuthi mubi, ngoba lithi lento yokuhleba uhlale yenza impilo kuye. Uyabona ukuthi lo muntu noma ephethe imiso kaNkulunkulu, noma ephethe isivumelwano sikaNkulunkulu, kodwa i-character yakhe, impilo yakhe egenerali ayijwayele ayiyinhle, uphila impilo yokuhleba. Uthi uhlale uhleba into ohlale uyenza le, uyabona, into ahlale yenza lo muntu lokhulunywa ngayo. Uthi unyemfuza indodana kanyoko. Abesethi uverse 21 uthi lokho ukwenzile ngathula, uthi ushaye sengathi nginjengawe. Uyabona ukuthi laba bantu lento uma beyenza, uNkulunkulu uthi ngiyenze ngathula. Ngempela uma ungasibuka abantu abahlebayo, imvamisa akuvamisekile ukuthi uNkulunkulu asheshe abahlulele noma asheshe enze okubi kubo, asheshe ephindiselele laba bantu abanjani abasuke bekhulunywe kabi or abasuke boniwe. Ingakho ethi ukwenzele ngathula. Kunesikhathi sokuthula uma uNkulunkulu enze njani, ebona abantu abahlebayo, babona umphakathi, balona ibandla, bayona imindeni, bazona izinto, abantu bangadlelani, bexabaniswe nalezi zinto. uNkulunkulu athule kube ngathi unjani, akaboni. Kodwa la uyasivezela ukuthi ngisuke ngizwa, ngisuke ngibona, kodwa ngisuke ngithule. Uthi ukwenzile lokho ngathula. Uyabo, okusho ukuthi kunezikhathi uNkulunkulu ambekezelele ngazo lo muntu ohlebayo, wazenza lezi zinto zokuhleba abantu, zokuxabanisa abantu, zokupenda amagama abantu, okwenza amagama abantu abe nodaka, amagama abantu angathandeka, amagama abantu angamukeleki, amagama abantu abe mabi, amagama abantu abe rejected, abantu noma ngathiwa bagifted kanjani, bahle kangakanani, abasamukeleki ngenxa yalowo bahlebayo. Uthi ukwenzile isikhathi kodwa ngathula, okusho ukuthi angwahlulelanga, amphindiselanga ngalezi zinto ozenzileyo zokuhleba amagama abantu. Uthi uNkulunkulu ukwenza leyo nto ngathula, ngoba uyakethula uNkulunkulu. Ababuka abantu bexabanisa, behleba abanye, beyiveza ngcono, beyiveza bahle, beyiphakamisa, bezenza ba-right, kodwa abanye bebenza bebe njani, bebenza bebe babathula uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu-ke noma ngithulile, uthi ushaye sengathi nginjengawe. Abesethi ngiza kukulaya, athi ngiyakubeka phansi phambi kwamehlo akho. Okusho ukuthi ngiyokwenza isimo nawe uyokwazi ukusibona, ngiyokwenza into engiyothi uma kuyenzile nawe ukwazi ukuyibona ukuthi ukuhleba kwami kungibekela, uyokwazi ukuyibona. Uthi ngiyokukulaya ngikubeke phansi phambi kwamehlo akho. Kusho ukuthi uma sengikulaya into engiyoyenza kuwe, nawe uyokwazi ukuyibona, uyoba phambi kwamehlo akho, uyibone imiphumela yokuxabanisa kwakho, uyibone imiphumela
yokupenda amagama abantu, uyibona imiphumela yokuratha off abantu empilweni, uyibona imiphumela yokukriticize abantu ukuze kumukeleke wena, uyibona imiphumelo yokufuna ukuthandwa ngabanye abantu obagxekayo nobakhuluma kabi nobenza kabi, uyibona imiphumela yokuthi abantu sebeyakholelwa kuwe, sebeyakuthanda ngoba udabukisile, ngoba ukhalile, wazenza umuntu obukwa kabi ngenxa yokuthi ugxeka omunye umuntu ukuthi uyena okwenze njalo, walahlwa lowo muntu wamukeleke. Uthi uNkulunkulu ngiyakukulaya, kunesikhathi esizayo uNkulunkulu ezolaya abantu abahlebayo, abantu abarayitha abanye abantu empilweni ofo, abantu abahlulela abanye abantu, abantu abenza abanye barejectwe, abantu abenza amagama abanye abantu abe angcole, abantu abenza amanye amagama abantu abukelwe phansi, abantu abacriticize abanye abantu, abahlisa isithunzi sabanye abantu phansi ukuze kuphakame bona, abantu abakhuluma amagama abantu kabi ukuze awaba bemahle, abantu abakhuluma ngabanye abantu ngendlela yokuthi bangamukeleki labo bantu ukuze kumukeleke bona, abantu abenza abanye abantu bazonde ukuze bona bathandeke, abantu abenza abanye abantu ukuthi balahlwe bengabe sathokozelwa bazondwe ukuze kuthokozwe ngabo, kuphumelele bona labo bantu. Ngakho uNkulunkulu ingakho lento yokuhleba, leyo nto yokuhleba iwonile umhlaba, and uNkulunkulu ukhuluma ngayo uthi leyo nto leyo uzobalaya abantu abahlebayo, uthi uNkulunkulu abantu abahlebayo uyokwenza into kubo abayoyibona, uyokubenza ukuthi ababeke phambi kwamehlo abo. Ngakho lento yokuhleba is very very dangerous embusweni kaNkulunkulu. Ungakho ubona amabandla amaningi njengamanje nabazalwane abaningi nabefundisi abaningi abamukelekile, ngoba kunabantu abenze ngathi bayababa expose kanti baqonda ukubagxeka ngoba bebona ukuthi kunabantu ababalandelayo, leli sonto linabantu abaningi. Aqala umuntu angene online ukugxeka labo bafundisi, ukugxeka lawo masonto, ukugxeka labo bazalwane labo, kusukela laba bantu baqale bemngabaze leyo nciko, baqale belingabaze lelo sonto, baqale bemngabaze lo mzalwane. Bathi konke lokho kungabaza kwenziwe njani? Kutshalwe ukuhleba noma ukukhuluma nokuhlulela kwalo mzalwane lo, kwaleli kholwa leli elicashe ngokuthi liyam-expose leyo muntu. Aze ngizwe mina isiphiwo uNkulunkulu asinika abantu sokuthi soku-expose abanye, sokuhlulela abanye, sokukriticize abanye ukuze ubavikele. Yabo, ingakho iBhayibheli against nawo yonke leyo nto, ngoba labo bantu uNkulunkulu abanye ubanika ama-gift, wabanika amathalente ukuthi bakwazi ukuthi basize abanye, and labo bantu ngeke besakwazi ukusiza abanye abantu ngoba abantu, umuntu abafuna ukusiza umuntu ogifted kodwa kube kwazi ukuthi mubi, ngoba wena usulenze mubi igama lakhe, usumenze wabukeka kabi. Abantu abasafuni ukumlalela, basafuni ukusizakala ngaye, basafuni ukuthatha izinto ey'ndebeni zomlomo wena olenza igama lawo kuba libe libi. Baningi abantu abafile kodwa usizo uNkulunkulu belibekile labekwa ey'ndebeni zemilomo noma kubantu abathile, kanti abanye ba-write off. Ngakho umuntu osuke ehleba omunye umuntu empilweni yakho, lowo muntu uyakuzonda ngoba kunabantu ongeke usabamukela ngenxa yokuthi futhi abangeke besakusiza ngoba bakhulunywe kabi kuwe izolo. Manje ngoba bekhulunywe kabi izolo, ngisho uNkulunkulu efuna ukubasebenzisa namhlanje, ngeke wena ubamukele ukuthi bakusize, ngeke ukholelwe kubo ukuthi bakusize, ngeke usizakale ngabo, ngeke uye kubo uyocela usizo ngoba igama labo loniwe kuyizolo. Ngakho abantu abakulimazile laba bahlebe abanye kuwe, labo bantu bayizitha zakho ngoba unamaqhubu nenzondo. Njengamanje enhlizweni yakho kubophile, ulijele, awunakuthula nentokozo, awoniwanga wena laba abantu abanjani abakhulume kabi, awoniwanga wena laba abantu abenze kabi kube, kodwa woniwe lo muntu owafika wazokutshela ukuthi abantu batheni ngawe, abantu benzeni against wena, kusukela ekutshele lezo zinto zakuphula inhliziyo. Uphuka inhliziyo wena, uphulwe lo muntu owahleba kuwe, wena ulimele enhlizweni, awulinyazwanga abantu abakwenze kabi, ulimazwe laba bahleba kuwe. Wena inhliziyo yakho ibophile, inamaqhubu ayinakuthula, uqilazekile, abanye sebeze bangenwa yimimoya. Zonke lezi zinto azenziwa
awuzwanga abantu abakwenze kabi, khona umuntu owafika kuwe unokujabula unokuthula abantu bekhulume kabi ngawe benze kabi ngawe, kodwa waqhubeka unokuthula ngoba wawungazi, until kwafika umuntu owayezenza isethenjwa kuwe, owayenze ngathi uyakuthanda wazohleba abanye abantu kuwe. Kusukela lapho inhliziyo yakho yaphuka, kusukela lapho inhliziyo yakho yaba yimbi, kusukela lapho inhliziyo yakho khona abantu ongasabakhulumise, so lapho inhliziyo yakho yaba yijele yanamaqhubu, kusukela lapho inhliziyo yakho yangabisaba nokuthula, kusukela lapho inhliziyo yakho yasindwa yabopheka, inhliziyo yakho yaqina, inhliziyo yakho yaphola. Kwakhona izinto, imithombo engasagobhozi, kwakhona izinto engasaflowishi enhlizweni yakho. Walinyazwa yilo muntu ongathi uyakuthanda, walimazwa yilo muntu ongathi ukwenzela umusa ngokuzohleba abanye abantu kuwe, kanti lowo muntu lowo uzolimaza wena, uzobreakeka, ukwazi nokuzwa ukuthi kunabantu abenze kanje against wena, kunabantu abakhulume kanje against wena. Uyabona ungasubuke hayi only laba abantu abahlebayo, laba abantu kuthiwa batshela abantu indaba zabo. Umuntu ke phila isikhathi eside eyiphilela kahle, kodwa anele ehambe kulaba abantu kuthiwa batshela abantu indaba zabo, obayabholofitha obayabhula. Since umuntu esetshelwe lezo indaba, umbona umuntu enciphe bemncane, uncishiswa yini? Akusizi inkinga nezingxaki lezi atshelwe ngazo ngoba beyivele zikhona, kodwa usencishiswa uba mncane ngenxa yezinto aseyitsheliwe. Okusho ukuthi isitha esikhulu akusizi izimo zomuntu, ngoba umuntu bekhululekile ejabulile, izimo zakhe zinjalo zikhona, kodwa umuntu uqala ukuncipha agqilazeke mhla wakhona umtshela ngezimo zakhe ebeyivele zikhona kodwa engazazi. Kusukela esezazi ngokutshelwa yilo muntu, wancipha emzimbeni, waqilazeka, wesaba, wakhathazeka, wagula, wa-oppress. Abanye bafa nokufa. Babulawa yini? Akusizi izimo zabo, kodwa babulawa umuntu owabatshela indaba zabo. Ingakho kuyingozi kabi ukulalela abantu abafika kuwe bezohleba amagama abantu, beze ukhuluma ngamagama abantu, ngoba leyo nto izogulisa inhliziyo yakho, leyo nto izogcwalisa inhliziyo yakho, izobreak inhliziyo yakho, izodestroy impilo yakho, izokwenza ukuthi abantu kumele bakusize kusasa ungakwazi ukubamukela ukuthi bakusize, ngoba izolo bahletshiwe, koniwe igama labo, kwakhulunywa kabi ngabo, boniwa kubo, kwathiwa benze lokhu nalokhu. Ngakho umuntu osuke ezokutshela ngabantu, ezohleba abantu, uyisitha sakho sokulimaza inhliziyo yakho, uyisitha sakho sokwenza inhliziyo yakho ibe yijele, uyisitha sakho sokuthi adala amaqhubu nenqaba enhlizweni sakho, uyisitha sakho sokuthi uma uhlangabezana nezimo kusasa ungasizakali ngalabo bantu abagifted ngoba boniwe yilowo muntu izolo ependa igama labe lininda ngodaka elenza libe libi. Kusasa uzohlangabezana nenkinga, uNkulunkulu abeka isipho kulabo bantu ukuthi bakwazi ukukusiza kuleyo nkinga, but ngeke usasizakala ngenxa ukuthi lowo muntu ohlebayo ubahlebile kuyigama labo, awusakholelwa kubo, awusabalandela, awusabafuni, sebe-rejected, inhliziyo yakhe isivalile, awusezwa lutho okuvela kubo, awusakholelwa ngisho kuma-gift abo, ngenxa ukuthi kunomuntu othile empeleni labo bantu labo oba-rejectile. Abakithi isitha sakho, isitha sakhe esikhulu ilo muntu ohlebayo, uyena owenza attitude yakhe ibe njalo, uyena owenza inhliziyo yakhe ivale, uyena owenza inhliziyo yakhe ibe yimbi, uyena owenza inhliziyo yakhe ilimale, iyona owenza inhliziyo yakhe ibe nezilonda, iyona owenza inhliziyo yakhe icabanga ube nestress, ucabanga abantu abakhuluma kabi, awubazwanga bekhuluma kabi, khona umuntu wakutshela. Lo muntu wakutshela uyena okwenza namhlanje ube nestress, uyena okwenza namhlanje ukuthi ugule kanje, uyena owenza ukuthi ushayelwe inhliziyo, uyena owenza ube nezifo ezingena kalula, ney'ntuba kungena amadimoni, amadimoni athanda ukungena enhlizweni ebukhuni nebophile, nenhliziyo imithombo ongasagobhozi, izinto zonke ey'file kuleyo nhliziyo. Woniwa yilo muntu wafika wazohleba kuwe, uyena wakonanga wena kuphela, wone namagama abantu, awasamukelekile amagama abantu kuwe, onela umuntu owenze njani, owahleba ngabo kuwe. Ingakho lo muntu ohleba abantu uyingozi kulaba ahleba kubo, aphinde abe ingozi kulaba ahleba ngabo. Ingakho iBhayibheli limelene nomuntu ohlebayo, ngoba liyazi ukuthi iBhayibheli ungakanani umonakalo owenzeka kubantu okukhulunywe ngabe imfihle, bese qhamuka umuntu ezohleba kubo abantu balimale. Uyazi ukuthi ungakanani umonakalo wabantu uNkulunkulu abathuma emhlabeni abangamukeleki ngenxa yalo muntu onjani ohlebayo. Ngakho leyo nto very very dangerous. Ngosakafishane sesizovala ke sibheke nanto elinye ivesi
la kwi-New Testament, ngoba maningi amavesi akhuluma ngendaba yokuhleba, maningi kakhulu ngenxa yomonakalo. uNkulunkulu uyawubona umonakalo, akhuluma ayikhuze lezi zinto, ayi-expose lezi zinto, ngoba uyabona umonakalo owenziwa ilaba bantu. Incwadi kaJakobe, uma uzobuka incwadi kaJakobe uzobona ukuthi noJakobe ibandla akakhulumi nabahedeni nala uJakobe, ukhuluma ngabantu abebekholwa besindisiwe, kodwa phakathi kwabo kunabantu abahlebayo, yabo. Ngoba lento le njengoba kade ngisho nalapha ukuthi lo muntu okukhulunywa ngayo bekhulunywa ngomuntu obebizwa ngokuthi umshumayeli. Ushumayeli imiswe kaNkulunkulu. Lo muntu lona uphethe isivumelwaneni esikaNkulunkulu, okusho ukuthi usesivumelwaneni noNkulunkulu. Ubizwa ngani? Ngomuntu kaNkulunkulu. Ubizwa ngani? Ngenceku kaNkulunkulu. But uney'nkinga zalezi zinto ey'balwa ngezansi, including ini? Ukuhleba. Uhleba engahlebi abantu bangaphandle kuphela, kodwa uhleba namakholwa kanye nababafowabo, ahlebe ngisho nabantu abazalwa nawo nomama oyedwa, ahlebe. Uyabo lento yokuhleba imbi ngokuthi iBhayibheli lo muntu noma ngathiwa ushumayela imiso kaNkulunkulu, noma kuthiwa lo muntu uphethe isivumelwano kaNkulunkulu, simbiza ngomuntu omubi. Yikholwa elibizwa ngomubi leli. Umzalwane obizwa ngomuntu omubi. Umzalwane umuntu osindisiwe obizwa ngomuntu omubi, okwazi ukuxabanisa, okwazi ukupenda amagama abantu, okwazi ukudala uqhekeko, okwazi ukucriticize. In fact uNkulunkulu akasiyo umuntu odala uqhekeko, akasiyo umuntu oxabanisayo, akasiyo umuntu owenza ukuthi abantu bangazwani, bangaxabani. Ingakho lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaMathewu, incwadi kaMathewu chapter intshumayelo yasentabeni, lithi abantu abalandeli bakaJesu babusisiwe uma bengabalamulayo, ngokuba bayakuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Why kuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu uma belamula? Ukuthi uNkulunkulu othanda ukuthula, uNkulunkulu othanda ukwenza njani ukuthi abantu bahlale kahle, uNkulunkulu ukuthi othanda abantu ukuthi babe munye, uNkulunkulu othanda ukuthi abantu bezwane, uNkulunkulu othanda ukuthi abantu bathethelelane. Uyabo, ngakho umuntu osuke kwenza lento usuke ekhombisa ukuthi uzelo uNkulunkulu, unempilo kaNkulunkulu, unenature kaNkulunkulu, unesimilo sikaNkulunkulu. USathane yedwa othanda ukudala ini? Uqhekeko, othanda ukudala ukuxabana nokulwa. Ubobuka lapho njalo uSathane khona kuba nezimpi, abantu bashayisana, abantu balwa njalo, abantu abezwani, ngoba kunomoya wokuxabana, kunomoya wokungezwani, kunomoya wokuphambana. Manje umuntu ingakho ebizwa ngomubi, ngoba usuke enjani lo muntu eshumayela imiso kaNkulunkulu, ephethe ini? Isivumelwano sikaNkulunkulu ngomlomo wakhe, kodwa isimilo sakhe sikhombisa uNkulunkulu, sikhombisa uSathane. Lo muntu uphila kwi-territory kaSathane, yize ebizwa ngegama likaJehova, yize lo muntu eshumayela imiso kaNkulunkulu, yize lo muntu ephethe isivumelwano sikaJehova emlonyeni wakhe, but isimilo sakhe asikhombi uNkulunkulu othanda ukuthula, sikhomba uSathane othanda ukwahlukana, othanda ukuthi abantu baxabane, othanda abantu ukuthi baphambane, othanda abantu ukuthi benze njani? Bahlukane phakathi, bangaboni ngasolinye, balwe njalo. Ingakho-ke umuntu wenza njalo iBhayibheli limelene, limbiza ngomubi, yize ngathi usesivumelwaneni sikaNkulunkulu noma ushumayele imiso kaNkulunkulu. Uma ufunda-ke lapha incwadi kaJakobe uzobona uchapter 4 uverse 11. Uthi-ke uverse 11 uthi, ningahlebani bazalwane. Angijabule lama okukhulunywa ngabo obani laba? Abazalwane. Uma kuthiwa ningahlebani bazalwane, siqonda ukutshela ukuthi umuntu uyakwazi ukuba umzalwane kodwa ahlebe. Bayakwazi ukuthi abantu bebengabazalwane bahlebane. Manje njengoba bakhuza, ukwenzela ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi uyeza ukuthi uyaphiswa, ukuhleba, ukuxeka omunye umuntu, ukwenza omunye umuntu abe mubi, ukukhuluma ngomunye umuntu ukuthi wenze nje ukuze avele njengomubi. Uyabo, kuthiwa-ke ungayenzi leyo nto, okusho wena uzokuyeka ukuhleba, ube ungakwazi ukuhleba njengabanye, kodwa uhlonipha le myalo, uhlonipha lelizwe. Uyabo, bengeke sitshele ukuthi ningahlebani bazalwane uma kuwukuthi umzalwane akakwazi ukuthi uma esesindisiwe esengumzalwane akwazi ukuhleba. Sikhuzwa kulezi zinto ngoba into esingakwazi ukuzenza sesingabazalwane. Laba abantu okukhulunywa ngabo laba kukhulunywa ngabahedeni, kukhulunywa ngabazalwane ukuthi abangahlebani. Uyabo ukuthi lento yokuhleba iBhayibheli liyakhuluma ukuthi yenziwa ngisho abantu sebengabazalwane
abazalwane sebebizwa ngegama likaJehova, sebephethe isivumelwano sikaNkulunkulu emlonyeni wabo, kodwa bayakwazi ukwenza njani? Ukuhlebana. Why lithi bangahlebani? Liyawazi umonakalo odalekile emhlabeni ngenxa yokuhleba. Bayakwazi abantu njengamanje abasaba nokuthi baya kephi, ngoba abantu abafuna ukubamukela ngenxa yokuthi benze njani labo bantu bakhulunywe kabi. I remember one day kunomunye umzalwane engake ngamthatha ngajwayelana naye, ngathola ukuthi naba abantu abaningi empilweni ajwayelana naye, nezimo zakhe zazinzima, uyabadinga abantu, ukuxhumana nabanye abantu, ajwayelane nabanye abantu, uyabo. Uma sengijwayelane naye lo mzalwane, ngathola ukuthi ukusondela kwami eduze, njengoba bengimbona sekude, ngimbone umuntu oyedwa, ohlala yedwa, ongazwani namuntu, ngathola ukuthi uma sengihlale naye eduze kune-character owayenayo okwakunzima ukuphila naye uma nginaye. Wayethanda ukuxeka nokuphikisana nokukhuluma izinto. Uma sengithi mina hayi asivele siyeke ngoba ngiyabona ukuthi ukuqhubeka nalokhu ukukhuluma kuzosixabanisa, bese vele ahleka athi hayi bengidlala. Usukazi kahle ukuthi lezi zinto azenzayo uyalimaza. Uma usuyithoba uthi hayi kulungile asiyeke, avele ahleka athi hayi bengidlala, mina kumele ungi-understand ukuthi ngumuntu onjani. Okay, kwangaba nankinga-ke, saqhubeka-ke saphila naye-ke ewulo muntu onjalo, kancane kancane nje ethanda uku-criticize, ethanda ukugxeka, ethanda ukwenza bonke abantu aba-wrong kube uyena o-right, ethanda nje, uyabona, ukufayitha nje, yabo. Kodwa usindisiwe umntwana kaNkulunkulu, yabo. Ngabona ukuthi yini into emenza ukuthi athande ukuba yedwa. Kunabantu abayiqhelisayo kuye ngoba bebona leyo character, naye ugcine ehlale yedwa ngenxa yokuthi kunento shuthi emhlukumezile, okulinyaziwe izolo, namhlanje ulimaza abanye, yabo. Kwase kuthi ngolunye usuku-ke ngamthatha ngamusa kwabanye abazalwane engangijwayelene nabo, esasisebenza kanye nabo, esasishumayela kanye nabo. Uma sesifikile kulaba bazalwane laba, emva kwalokho esefikile-ke lo mzalwane, since nje efikile nje, angazi kwaba isikhashana esincane nje, mhlawumbe kwaba yisonto or kwaba zinsuku, angazi ey'ngaki. Uma ngiya kubo laba bazalwane bengisebenza ngishumayela kanye nabo, simisa imvuselelo endaweni ey'hlukeneyo, sijwayelene nabo, ngabona laba bazalwane laba uma ngisuke ngiye kubo abasangibingeleli, abasajabule, noma ngihleka abahleki, angisamukelekile kubo, abasangifuni, abasakukhutheleli ukuba eduze ukuthi ngibe seduze kwabo. Ngayibuza ukuthi mina engabe kwenziwa yini into engiyenzile kulaba bazalwane, ngenzeni kulaba bazalwane, ngonini kulaba bazalwane, yini into engiyenze kubo, ngoba ukugcina kwami ngagcina simisa imvuselelo yahamba kahle, saze sayivala, singaxabananga, singashayisananga, bathathanga lutho, ngithathanga lutho, akukho kubi esikwenzile. Bese kuthi ngolunye usuku omunye umfazi balaba bazalwane abangangifuni nabangirejectayo njengamanje, kanti yena ngenxa yezinto ebengizenza wangidla, wabona ukuthi ngabasiza kanjani laba bazalwane abangasangifuni. Wakhuluma nami, wangitshela ukuthi uyazi ukuthi osibani bani njengoba bengakufuni bekurejecta, bengakufuni. Ilo mzalwane wamletha, ukhulume nabo, wathi iy'nto zenu ziyonakala nje zoniwe umzamo, iy'nto zenu ay'hambi kahle umzamo. Wakhuluma kabi ngegama lami, ngangokuthi abantu bagcina bengangifuni, and uyasuka afike ehamba nabo ethi batshelile bona, ethi uzongiluleka ukuze ngishintshe lokhu ububi bami, lokhu kona kwami engingakwazi ukuthi ngenzani, wangizwa ngenzani, yabo. Bagcina bamthanda, bamamukela, bamjabulela, wayiqatha, wayinoni kubo, mina bangirejecta, but ukuthi amukeleke kubo kwabiza ukuthi enze igama lami libe libi, alidicizelele phansi ukuze lakhe liphakamiswe. Into engayenza, ngamxolela, ngayikhululekela, ngamshiya kanjalo, ngaphuma kulaba bazalwane. Ngangaba nankinga nabo, uma ngihlana nabo ngibavakashele, ngibabingelele, kodwa ngingasakwazi ukuspenda isikhathi esiningi kubo ngoba abasangikhulumisi, abasahleki nami, abasashare impilo nami ngenxa yokuthi igama lami selilibi, abasakwazi ukuhlela izinto nami ngoba bangibona njengomuntu omubi. Into zabo ey'nakala ngenxa yami, nezinto ey'bheda ngenxa yami, nezinto zabe engaphumeleli ngenxa yami, engingazi ukuthi yini engikwenzile, yabo. Kwase kuzothi emva kwesikhathi
ngabona lo mfethu emva kwesikhathi sebehlukene naye, ngabona ukuthi angeke ukuthi ukwazi ukudicelela igama lomunye umuntu phansi ukuze lakho liphakanyiswe. Liyaphakanyiswe lakho, but kuba okwesikhashana, njengoba ubonile lapho uNkulunkulu eshilo ukuthi ukwenzile lokhu isikhathi ngathula. Kuba okwesikhashana uNkulunkulu athule, kodwa kuze isikhathi la khona athi uNkulunkulu athi ngiyakukulaya, abesethi ngiyokwenza into ukuthi namehlo akho ayobona ukuthi nginje namhlanje ingenxa. And into ebuhlungu abanye abakwazi ukubona ukuthi noma sebephansi into zabo seyibheda, uNkulunkulu ebathobisa, ngoba uma uziphakamisa uyothotshiswa, kodwa uma uyithobisa uNkulunkulu uyokuphakamisa. Abanye noma sebethotshiswa ababoni ukuthi ngithotshisiwe, ngikulesi simo sokuba phansi, sokudiceleka phansi, ngidla lento engiyitshalile ebantwini. Ingakho lithi iBhayibheli, yonke into ofuna ukuthi abantu bayenze kuwe, yenze kuwe. Umthetho wemvelo lomiswe uNkulunkulu ukuthi uma ufuna abantu benze okuhle kuwe, yenza wena okuhle kubo, ngoba ngokwenza njalo noma engabe kuhle noma engabe kubi, umuntu akwenzayo ebantwini usuke i-attract-a leyo nto ukuthi ayenziwe abanye kuye, yabo. Ngakho uma uphakamisa igama labantu, wena ujwayele ukukhuluma kahle ngabantu, ujwayele ukusiza abantu, ujwayele ukuphakamisa abantu, ujwayele ukukhuluma kahle ngabantu, uzobona kuzovuka abantu abazokhuluma kahle ngawe, abantu abazophakamisa lakho igama, abantu abazolandelela lakho igama, abantu abazokhombela lakho igama. Kodwa wena uma ujwayele ukukhuluma kabi ngabantu, ugxeka abanye abantu kabi, abanye abantu babukele phansi, uzobona uNkulunkulu uyovusa abanye abantu abayokhuluma kabi ngawe, abayobukele lakho phansi igama, abayogxekela lakho igama. Ingakho uNkulunkulu ekhuza laba bazalwana ukuthi ningahlebani, abesethi bazalwane, uthi ohleba umzalwane wakhe noma ahlulele umzalwane wakhe. Ngijabula sekuhlanganisa ukuhleba nokwahlulela. Lento ebengishilo ukuthi ukuhleba kusho ukukhuluma ngomunye umuntu umlahle ngecala, yabo. Kusho ukuthi omunye umuntu akekho, wena ukhulume ngobubi bakhe, umveze ukuthi mubi kanjani, wrong kangakanani, umlahle ngecala ebantwini ukuthi bangabe besamamukela. Umahlulelile lo muntu, ngenkathi ukhuluma kabi ngayo ubumahlulela, ngenkathi ukhuluma ngokuthi mubi ubumahlulela, ngenkathi umveza ukuthi mubi ubumahlulela, ngokuthi ukhulume naye ukuthi usibanibani wenze njena, ukhulume kanjena engakwazi ukuyiphendulela ubumahlulela. Ngenkathi wena ukhuluma ngomuntu kabi ukuthi ukhulume kanjena kwavela kukubi ebantwini, engakwazi ukulungisa ukuthi ubumehlulela lo muntu, umenze waba mubi ebantwini, umhlulelile, umlahlile lo muntu, umrejectile, umenze wamubi, yabo, umenze walahlwa lo muntu, okusho ukuthi ubumahlulela lo muntu. La kuhlanganisa ukwehlulelwa nani nokuhleba. Kuthiwa ohleba umzalwane wakhe noma ahlulele umzalwane wakhe, kuthiwa uhleba umthetho, yabo. Uyabona ukuthi yini-ke iBhayibheli lenza ukuthi likulahle lokhuzana, limlahle umuntu ohlebayo. Lithi umuntu osuke ehleba omunye umzalwane noma ohlulela omunye umzalwane usuke kuthiwa usuke ehleba or elahla umthetho, usuke ehleba umthetho. Kanjani? uNkulunkulu yedwa omahluleli, yabo. uNkulunkulu yedwa omahluleli. Uzobona laphana uverse 12 ukuthi wena ungumisi womthetho noma umahluleli. Bese lithi nguyena, lithi munye ongumisi mthetho nomahluleli, yabo. Uyedwa uNkulunkulu omisa umthetho nonjani nohlulelayo, and uyena lo nkulunkulu omisa ukuthi abantu abanjani abangahlebi, uyabo. Ngakho wena uma usuke uhleba, wena usuke uphambene nalo mthetho ukuthi lo mthetho othe ungahlebi, lo mthetho ubu-wrong, uyabo. Lo mthetho ububheda, lo mthetho othi mina ngingahlebi u-wrong. Ngakho wena usuke uhleba umthetho empeleni, usuke ulahla umthetho empeleni, usuke uphula umthetho empeleni, uyabo. Ingakho kuthiwa umuntu ohleba umzalwane wakhe usuke ehleba umthetho, ngoba kunomthetho othi umuntu akangamhlebi umzalwane wakhe. Manje wena uma usuke uhleba omunye umzalwane, usuke usho ukuthi lowo mthetho u-wrong. Lowo mthetho unjani? Uyawehlulela, uyawulahla, uyawuhleba lo mthetho ukuthi u-wrong. Ngakho kuthiwa umuntu ohleba umzalwane wakhe uhleba ini? Umthetho. Ulahla ini? Umthetho. Sethiwa uhleba umthetho, ahlulele umthetho. Kepha uma wahlulela umthetho, awusiye owenza umthetho, kodwa ungumahluleli. Kuthiwa-ke wena uma uhleba umzalwane wakho,
usuke ukhombisa ukuthi umthetho uthi ungahlebi. Lowo mthetho wenze njani? Uyawulahla, uthatha njengomubi, uyawuhleba ngamanye amazwi. Bese kuthiwa-ke uma-ke ulahla uhlulela umthetho, wena-ke awusiyo umgcini womthetho, kodwa unjani? Umehluleli womthetho. Bese lisikhumbuza iBhayibheli ukuthi munye ummisi womthetho, munye nobani? Nomahluleli. Bese uma uyofunda kwenye indawo lizosho ukuthi ungubani wena okwazi ukwenza njani? Ukwehlulela inceke yomunye. Bese lizothi kuwa nokuvuka kwenceke kusemandleni enkosi yayo, yabo. Ingakho ngakholelwa kulezi zinto ey'khona ey'gcwelela kuma-social media zokuthi ku-expose abanye abefundisi, ku-expose amanye amasonto nani, ngoba ngiyazi ukuthi munye ummusi womthetho, munye nomahluleli. Siyeza isikhathi la, ngoba uma uJesu ebuya akuze ukungena lento okubizwa ngokuthi ukwehlulelwa kokugcina okuqondene nabantu abangakholwa bonke. Lokho kuzokwenzeka emva kuba sekuphele iminyaka ezinkulungwane, wombuso zinkulungwane uJesu azowumisa kanye nebandla lakhe la emhlabeni. But ukwehlulelwa okuzoba khona uJesu mebuya akusikho lokho kwehlulela kokugcina, kuzobe kwehlulelwa kwebandla lakhe. Ilapho-ke abantu abazinceke kaNkulunkulu abangahambanga khona abazohlulela khona, abazalwane abangahambanga kahle bazohlulelwa khona, yabo. Ilapho-ke kuzoba khona ukwehlulelwa kwebandla, ngoba uJesu mebuya kuzoba khona ukwehlulelwa kwebandla kuphela. Bese kuzothi abantu abangakholwa bazohlulelwa uma sekuphele lo mbuso weminyaka ezinkulungwane. Yilapho kakhuluma ngakho uJohane ukuthi ngabona uthi siphelile iminyaka ezinkulungwane, lapha ku-chapter 20 Sambulo uthi ngabona isihlalo esimhlophe nowayehleli kuso ubuso bakhe babalekelwa yizulu nomhlaba, akuyitholelanga indawo. Abesethi ngabona abancane nabakhulu, ukufa neHades kwakhipha abafileyo ababekulo. Abesethi ngabona incwadi, nenye incwadi yavula, abantu bahlulelwa ngokwemisebenzi yabo. Abesethi ongafunyanwanga elotshiwe encwadini yokuphila kuthiwa waphoswa kuphi? Echibini lani lo elivutha umlilo, yabo. But uma ufunda laphana uPawulu ekhuluma kwabaseKorinte besibili uchapter 5, uzoze uzothi thina sonke, umethi thina sonke uzisho yena uPawulu abhalele nalabazalwane baseKorinte ababhalelayo, athi thina sonke simelwe ukubonakala phambi kwesihlalo sikaKristu, yezwa. Labana abangakholwa abazohlulelwa emva kweminyaka ezinkulungwane wombuso, bazohlulelwa phambi kwesihlalo esimhlophe, yabo, sikaNkulunkulu. Kanti labo uPawulu akhuluma ngabo, labo bazohlulelwa before kuqale lo mbuso weminyaka ezinkulungwane. Uyibiza ukuthi uyena kanabe nabazalwane bonke. Uthi thina sonke, uyibala yena nabazalwane bonke. Uthi simele ukubonakalwa phambi kwesihlalo sikabani? SikaKristu. Sibonakalelane bese thi lo nalowo athi enamukele ngokwemisebenzi yakhe, silanda ukuthi siphile kanjani sisela emzimbeni. Okusho ukuthi wonke umzalwane indlela aphile ngayo emva kuba esesindisiwe usazohlulelwa, uyabo. Ingakho-ke ngingakholelwa kulento yabantu abazenza abanesiphiwo soku-expose abanye abantu, soku-criticize abanye abantu, sokucekela abanye amagama phansi, amanye amabandla phansi, amanye amasonto phansi, ezinye iy'ngceku phansi, egameni lokuthi ba-expose abanye abantu. I don't believe kule nto, ngoba siyeza isikhathi soku-expose elithi iBhayibheli imisebenzi yomuntu iyohlolwa ngemlilo. Leyo msebenzi akhulunywa ngemisebenzi yabantu abangakholwa, okuthiwa abodlula emlilweni. Abanye kuthi umlilo ishisa imisebenzi yabo, ngoba kushiwo ukuthi imisebenzi, eminye imisebenzi injengani, ifaniswa negolide nesiliva, eminye ifaniswa nezinto enjani ey'shaya ey'bunayo. Bese thuma kudlula elokhuzeni emlilweni labo bazalwane, abanye imisebenzi yabo iyoma, abanye imisebenzi yabo ishe, bona baphume ngale imisebenzi yabo ishile, kube ngathi baphume emlilweni, bahangulwe umlilo, bathi bona basindiswe. Ukuhlulelwa kwebandla lakho akusikho ukuhlulelwa kwabantu abanjani abangakholwa, but ukuhlulelwa ongaqondene nani? Nensindiso kamoya, ngoba abantu abazohlulelwa, laba abazohlulelwa ngaphambi kombuso zinkulungwane nalaba abazohlulela emva kombuso zinkulungwane, laba yibandla. Laba basemva kombuso zinkulungwane kuzobe kuhlulelwa abantu abangakholwa. Bonke labo bantu bazobe bengahlulelwa ngensindiso kamoya, ngoba ukuhlulelwa kwaleyo nsindiso okwabakholwayo nabangakholwa sekwenzekile. Ngenkathi umuntu emukela uJesu
uyahlulelwa ngaleyo nto. Ngenkathi umuntu enqaba uJesu usehlulelwe ngaleyo nto. Ngakho lithi iBhayibheli okholwa uJesu akasayi kwehlulelweni maqondana nensindiso kamoya. Ukwehlulelwa kwensindiso kamoya kuyizolo umuntu osindisiwe nomuntu ongasindiswanga, but ukuhlulelwa lokhu kwakusasa okwebandla nokwabantu abangakholwa ekwehluleni kokugcina aqondene nensindiso kamoya le eyafela uJesu esiphambanweni, uqondene nempilo yomuntu ahambe ngayo emva kokuba esekholwa la emhlabeni. Nomuntu ongakholwa, uyabo, usehlulelwe emoyeni ngoba engamamukelanga uJesu, but usazohlulela ekuhlulweni kokugcina. Mngani ukuhlulelwa kwemisebenzi lokho uzozwa uma kuthiwa nalapho uPawulu ekhuluma kwabaseKorinte besibili chapter 5, uzozwa ukuthi sizoyilanda ukuthi siphile kanjani, imisebenzi leyo. Kanti nalapho ekuhlulelweni kokugcina encwadini yesambulo, uma kuhlulelwa abantu abangakholwa abangasindiswanga, uzozwa kuthiwa incwadi yavulwa. Eyani incwadi? Kuthiwa umuntu wahlulelwa ngokwemisebenzi. Incwadi izinto eziqondene nemisebenzi, ayiqondene nokusindiswa komoya nokungasindiswa kamoya, ngoba lokho kuhlulelwa kuyizolo. Ngenkathi umuntu emukela uJesu usehlulelwe, umuntu oluzwa izwi engamamukela uJesu uselahliwe, usehlulelwe. But lokhu kuhlulelwa okusahleli kwakusasa aqondene nokusindiswa nokungasindiswa, ngoba already umuntu useyihlulele. Uma ungamamukela uJesu wena uyihlulele, uyabona ukuthi you don't deserve, umfuni indaba kaJesu. But uma umukela uJesu uyabona ukuthi wena uyisoni, uzilahle, umukela uJesu, usuhlulelwe nawe. Bese umukela uJesu ubona ukuthi ngidinga uJesu ukuze ngisindiswe, usuhlulelwe ngokwenza leyo nto leyo. Ngakho ayikho insindiso ephathelene nensindiso, ukuhlulelwa okuphathelene nensindiso kamoya okukusasa. Konke ukuhlulelwa okukusasa kwemisebenzi. Ingabe yibandla bazohlulelwa ngemisebenzi, bonke abasindisiwe emoyeni bazohlulela ukuthi emva basebesindisiwe emoyeni baphile kanjani enyameni. Bese kuzothi bonke abangasindiswanga emoyeni bazohlulela ukuthi baphile kanjani enyameni. Lokho kuhlulela. Ngakho asikho isizathu sokuthi umuntu ahlale esihlalweni njengamanje athi uhlulela abafundisi, uhlulela amasonto, uhlulela abazalwane, uhlulela ingcebo zenkosi, uhlulela abantu abenza kabi, ngoba isikhathi sokuhlulela kwebandla siyeza isikhathi sokuhlulelwa kwebandla. Ngakho ungakholela ukuthi khona umuntu omele ehlale esihlalweni athi expose amabandla wrong, expose abefundisi aba-wrong, angene kuma-social media abe naleyo ministry nje yoku-expose abantu aba-wrong. Why? Ukuthi leso sikhathi siyeza. Uyedwa umuntu omisa umthetho, uyedwa nomuntu omahluleli. Akekho umuntu okwamisa umthetho, futhi akekho umuntu okwazi ukuhlulela abantu abawuphulile. Ngakho umuntu osuke ehlulela abantu abaphula umthetho, usuke lowo muntu ehlulela umthetho, usuke ehleba umthetho. Akuveli uNkulunkulu kube khona abantu abahleba abanye abantu abahlulela abanye abantu. uNkulunkulu omisa umthetho, ukuwa nokuvuka kwabanye abantu usemandleni enkosi, iyona eyamisa umthetho, ibona okumele ibahlulele, iyona ehlulela ngokulunga. Ngakho iBhayibheli liyakhuza ukuthi ungahluleli ukuze wena ungahlulelwa. Lithi ningahlebani bazalwane. Liyakhuza ukuhleba, liyakhuza ukuhlulelana, liyakhuza zonke lezi zinto ey'dunga ibandla ney'xabanisa abantu nezenza abantu bangadlelani, ngoba kukhona umuntu ohlulelile, kukhona umuntu onjani ohlebile abanye abantu. iBhayibheli liyakhuza ukuthi ningahlebani bazalwane, ningahlebani bazalwane. Ngakho le nto ukuze abantu behlalisane kahle ngokuthula, kumele laba abantu abahlebanayo baxabanisa abantu bayiyeke leyo nto, baphenduke, bathethelele kulezi zono zokuhleba nezokuxabanisa nezokubonka zokukriticize. Kungenzeka njengamanje umfundisi wakho akamukeleki kwabanye abazalwane ngoba wahamba wena wayokhuluma kabi ngomfundisi wakho kwabanye abazalwane, wamcriticize, wambeka izici, wambeka amaphutha kwabanye abazalwane, uzenza ngathi ulungile, expose ngisho inceko kaNkulunkulu. Yabo, ngokwenza njalo uNkulunkulu umeyithuma leyo nceko kusasa kulabo bazalwane, ngeke besayimukela labo bazalwane, ngeke isadleka leyo nceko ngoba wena uyikhulume kahle. Abantu balahlekelwe izinto zikaNkulunkulu, abantu balahlekelwe yinto zabo ngenxa yani, ngenxa yakho. Uhlebe inceko kaNkulunkulu kulabo bantu. Abanye emindenini yabo abamukelekile, kunomuntu othile nje uSathane wamvusa kulowo mndeni, wakhuluma ngomunye umuntu wakulowo mndeni, ekhuluma kubafowabo, wakhuluma babazalwa ndawonye kodwa wamhleba. Ngiyengabona mina ezinye izingane, uthola ukuthi ezinye izingane kumuntu
ekhaya ukhuthele, uyi-breadwinner, uyabasupport, uyabasiza, kuvuke enye ingane kubo laba bomndeni iyokhuluma nabafowabo nodadewabo ukuthi usibanibani uyasiza ukusiza, kodwa ezinye iy'mali uyayitshontsha, uyazidla. Abantu bamkholwe, balahlele umuntu okhuthele, lo muntu onjani obasizayo, lo muntu owenza yonke into. Uyafika uzongitshela ukuthi njengamanje iy'ngane azingifuni, manje iy'ngane zihlangene ama-meeting ngami, iy'ngane njengamanje zithi kunomuntu okhulume ngaye lona walahlwa. Nanamhlanje le mpi siyaqhubeka, leyo mbewu yokuxabana yatshalwa umuntu othile kuwo wona lo mndeni, bazalwa umama oyedwa, kodwa kwavuka oyedwa owatshala imbewu yokuxabana, watshala imbewu yokungezwani, imbewu namanje eqhubekayo. Kade emva kweminyaka namanje usangitshela ukuthi leyo mpi iyaqhubeka. Kwavuka umuntu oyedwa watshala leyo mbewu ngokuhleba. Ingakho ukuhleba kuyingozi. Namhlanje la izingane azizwani, ayidlelane, zaxabaniswa enye ingane yakubo eyahleba lomunye, wenza igama lakhe lalibi kwabanye abafowabo nodadewabo. Imindeni ibhidlikile ngenxa yomuntu ohlebayo, amasonto abhidlikile ngenxa yomuntu ohlebayo, imiphakathi ibhidlikile ngenxa yomuntu ohlebayo, ephalamende abantu babhidlikile ngenxa yabantu abahlebayo. Kuchitheka imibuso, kuchitheka amabandla, kuchitheka izinto. Abantu balahlekelwa amadestiny abo ngenxa yabantu abahlebayo. Abantu amagama abo kumele amukeleke, baphakanyiswe uNkulunkulu, amagama abadicelelwe phansi ngenxa yabantu abahle. Ukuhleba kuyingozi. Ingakho uNkulunkulu emelene nakho athi umuntu ohlebayo uyakumlaya, uthi uyokulenza igama lakhe, noma lowo muntu uyakumenza into ayoyibeka emehlweni naye lowo muntu ayibone. Athi uNkulunkulu wonke umuntu oyiphakamisayo uyomthobisa. uNkulunkulu umelene nabantu abayiphakamisayo, abazenza ngcono, bayidumisa amagama abo, bawenze kahle ngokukriticize abanye abantu. Uthi uNkulunkulu abantu abanjalo umbisa ubuso bakhe bumelane nabo. Labo bantu uyakubathobisa. Ngakho namhlanje ngiyakhuza ebandleni likaThixo, njengoba uJakobe wayekhuza ibandla likaNkulunkulu, lela wayelibhalela ukuthi bazalwane ningahlebani, bazalwana siyeke ukuhlebana, bazalwana silahle ukuhlebana, ukuze kube nokuthula ebandleni kaThixo, kube nokuthula emndenini, kube nokuthula emshadweni. Abanye nemishado yabibhidlikile ngoba wasuka omunye wayekhuluma ngopartner wakhe kwabanye abantu, wasuka wakhuluma ngopartner wakhe kwabanye, babuye bazomtshela. Wakhona ukungezwani, wakhona ukuxabana, wakhona ukungezwani. Abanye bangena emshadweni yabantu batshala ubutha kuyo ngoba benomona, benenzondo, kuxabana abantu. Abanye bangena ey'ntweni zabantu bebona abantu bezwana, bekhuluma ubutha, bakhuluma ukuxabana nokungezwani, bekuhleba omunye umuntu bese kusuka impi. Ingakho uNkulunkulu emelene nokuhleba nokuhlulelana, ngoba uyawazi iy'thelo zakhona ukuthi le imbewu etshala emilayo bese iba isihlahla etshala ethela iy'thelo ey'njani. Muningi umonakalo emhlabeni, abantu abadila nomonakalo bengabukanga ukuthi imbewu kwakukuhleba, imbewu kwaba umuntu oxabanisayo, imbewu kwaba umuntu okhuluma kabi ngamagama abantu, imbewu kwaba umuntu owayiveza ebathanda abantu, ebatshela indaba, yabo. Ngakho kubalulekile ukuthi anytime uma uzokhuluma ngegama lomuntu, kubheke ukuthi ukhuluma kahle ngalo, ulenza libe kahle yini, uyaliphakamisa yini, uyalahlulela yini, ngoba lithi iBhayibheli kwehlulelo ohlulelwa ngakho abantu, nawe uyakwahlulelwa ngakho. Ngamanye isiqondo utshela ukuthi into yenze ebantwini, udicilela igama lakho phansi, igama labo phansi, igama labo lenza linindeke libe libi. Kuthiwa leyo nto iyokwenzeka nakuwe, nawe uyohlulela ngalokho okuhlulela, okusho ukuthi nawe uyohletshwa. Kwavuka abantu abayohlebela igama, ungasazi ukuthi usukhohliwe mhlawumbe ukuthi udla iy'thelo zempilo itshala izolo, because yonke into oyenzayo empilweni leyo nto isuke imbewu okumele imile kusasa udle iy'thelo zayo. Ingakho bazalwane, kukhona lento enhlizweni yami ukuthi ukukhuza lo monakalo khona ebandleni kaThixo, emndenini, abantu abangezwani nabo bonke aboniwe, bonke abatshela izinto umuzwa lo mlayelo. Forgive labo bantu okuthiwa bakuthethe bakwenzakala, not for their benefit, for your benefit. Inhliziyo yakho ikwazi ukungabi yijele, kungabi namaqhubu, yakhela izinto izingene nezifo nokugula nemimoya. Forgive bese ubabalekela abantu abazokutshela indaba bezohleba. Labo bantu bayizitha zakho, bakuxabanisa nabantu, babhreka inhliziyo yakho and bakuvimbela into zakho nempumelelo yakho uNkulunkulu.
and bakuveza impela ukuthi usizwa abantu kusasa ngoba igama lakho ngeke usakwazi ukusizwa lezo iy'nceke eseyikhulunywe kabi. Lowo muntu nje uyisitha sakhe esikhulu, uzolahlelwa zinceke ey'ningi ekumele zikubusise zikusize ngoba kunomuntu ofike wazoyihleba wayi-criticize kuwo. Lowo muntu isitha sakhe, umuntu ohlebayo isitha sakhe esikhulu. Ngakho uma umvumela nje atshale leyo mbewu, uyobona iyothela iy'thelo. Abanye already ngoba ngikhuluma nje uyabona njengamanje ukuthi nginje mina namhlanje ngakhiwa umuntu wafika wazohleba kimi, wangixabanisa nabantu, ngazonda abantu, ngangabafuna abantu, ngahlukana nabantu, ngalahlekelwa abantu, ngalahlekelwa izinto ey'ningi. Uyabona ukuthi isitha sakhe esikhulu akusibo laba abantu okuthiwa benza kabi or bakukhuluma kabi, yilo wafike wazokuxoxela impilo yakho. Kusukela lapho yonakala. Ngakho uyisitha sakhe esikhulu lowo muntu. Bagade abantu abafika bezokuxoxela indaba, abantu abafika bezohleba kuwo, bayisitha sakho, baphethe imbewu embi engakuxabanisa nabantu nengakwenza ukuthi kusasa ungasizwa abantu, amagama abantu abe mabi ukuthi ungawamukela. Ngakho wonke lo mlayezo enhlizweni yami ukhona ukuthi kube khona ukuthula ebandleni kaNkulunkulu, ukuthula emndenini, ukuthula emshadweni, ukuthula ebudlelwaneni kwabantu. Kungabi bekhona umuntu ozofika afake unyawo nokuhleba, in Jesus name.